Dr. Biak Moyele azui tute Mizoram marchak barmaram ribul na lan khua a sangkhazakwa somnga panhi khana pianga apa chu puwanlal ngina sailo na lan lallani ano panlain lekha thiam theilea pol thuma tanga pol ruk thlengin scholarship adonga pol ri tatanga pol soma zirla hian Meghalaya State General Proficiency Scholarship adongbok Saint Edmunds College Silonga tangin PU Science azonuin Assam Agriculture University tangin BVSC and AHU sangazakwa somsari pariat khan azobokani azir zonu hian Kerala ate Haryana ate Uttar Pradesh ate thilchi sang a train lea aizola le chongte ate omin Mizoram sarkar hnuaya thok ama hi fit nga le inchiroka sang thusoi thiam takania lekha zirlai po in thusoya thiama wangin gold medal voini adonga Presbyterian Kohhran om ani kumsangha zakwa somkwa paruk khan lamhlimna charvea sangha zakwa somsari pakhata chandam ni in hriatna a piangthara kumsangha zakwa somsari pariat atangin a omna Kohhran thalai te zinga rong a boltana kumsangha zakwa somriat pathuma sinotin corruption dau apon khan bongkon pastor bial mai chie te son bial pum Kohhran tlo chuaka corruption dau bei puyan thlaka chuta speaker chu Dr. Biak Moya hini bialpum Kohhran tlo chu ma in athu soidan chu tha ti lo wangin pastor chon campaign chu kalzel rem hati talawa chu pompuin bial standing committee chuan Dr. Biak Moya pulpit le Kohhran chunga arong bol chu rem ti lo na lekha ati chuakani mithen katin hei du lawin an tong na salea bongkon bial chunga mau bok Kohhran phei chuan achunga kan soi hi poisa lawin Dr. Biak Moya chu an ruai thawa tin bongkon Kohhrana athu tuipui tu te chuan roile ani theinan roi du te hming an lakhoma mi zanga somriat lain an hming an ziaka an dilna nen thil telin bial standing committee a an theluta a copy chu sinot thau tu ten pe ve boka mase bial standing committee chuan athu asu chuang lo henghun lai Dr. Biak Moya thuken ber chu thole na thu ania bongkon venga mimal inate molrem changa te salvation biak inate thu asoi zel thawa athu soi ngai thatu la anpung deu mai veng sang mel thum veng hnuai khasi veng kulikon sikul puikon dorpui school le college venga te thu asoi zela khori ni ma te po akal bokani athu soi tuipui tu te churan zui zela anin khom na hmuna leng lo khop an kal thina hetinga chet vela hi march atanga June sangha zakwa somriat pathum khani annalama June sangha zakwa somriat pathum khan chongte a son ania Christmas mang tura December sangha zakwa somriat pathuma aizola kirle chuan aizol bazar puya rongbol na nei le ta athu saya ngai dana in an lo wangin tunhmalamangai thlatu tam tak an trina adangin enge an ti in an bel thunga an tam thau mai henghun lai athu soi tlang pui te chu atoi theang chuan Kohhran hruai tu te chu Paul doctrine be tu ten ni Bible thu hi anung lawa tharau hi nung jok Mizoram a hian Kohhran dik pakhat ma omlo mishinga rin na omlawa rin hlal na om jok rongbol kan ti hi setana bum na mai ni mishing tong trai na hi engma lo mai ni setana thi towa isona ti hlum to alanunge mokan tia kan boi pui mai ani ti le adang te nia Kohhran atanga hming pai turin azir tir boka Kohhran kalphung chu a soisel bor mai ni Kohhran atanga hming pai tura azir tira wangin atui pui tu te chuan Kohhran chua san han du ta hiala chu wangin aizol khopuya hming pai thu hi henghun lai hian ti larber atling hiala ni ṭhenkhatin hming pai an du chan chu sakol an lo wang ni in an soya adangin no chi zuar zom tu ni du lo wanga an ngaya ṭhenkhatin an soi thiam lawa athuk emani anti ve ngot thung Kohhran atanga hming pai ho chuan kal ngai nan thelo hlea in pol ho na nei le a hu hawa thil ti la chu pola in siam na man ruan nia an ngaya an hlau berani loisi Dr. Biak Moya lain maldin ngam nun nei turin azir tira Paul din tura ron tu te chu beidong takin achang zelbok maldin ngam nun anjir thiam thaimeu lo ni na lang
Dr. Biak moi zirtin na tuipui tu ṭhenkhatte Kohhran atanga ming pai te chu in lam let len oma atam zo ke ro chon in lam let tumna an nei ri lo an chua sana wanga lomna reng nei lawa in soin omlain ti fu ti an ombok pol cho khau hian an thlarau nun ṭhenkhatte chuan mason zokin an in soya athen chon ngai o ni in an in hria an nun le chezia en ro chuan an thlarau nun le machine na atla hniam a angviaw ani Dr. Biak moi hian le khabu pahni pathian mihringa a in puan na tluan tling le cross le tharau thiang hlim aziaka kopi sing khat chu in an the darani azirtina zui tu te hi mi pui chuan pol chuak ho ti in an soi thin lal chung kwa anni ho hian pathian chung te ram nei tu lal chung kwa kan ni anin ti thina wangin mi ten lal chung kwa ti in an threlar bera chu kai ni po in amhinga tan kan mang vea an ming tak chu Mizo Evangelical Association MEA ani bultan tu chu rorel lian ania October ni kha sanga zakwa somli pasari khan biate a pianga apa chu pukuang ania ama hi palian vak lo mel fel takania azir sang lo na ati to chuan in mang zau tak ril ruchak tak mai ania akalna pianga how tu chan chang thei ani bok kumsang kha zakwa somruk paruk march la a biate a hlimna thlenga rorel lian po alam tan vea anu reilote a khothen oma thusilin na kalthina kumsang kha zakwa somruk pakwa tang khan rongbol na tak tak nei turin a thian wanlal hruai nen anjin chuaka an chhuat don hian Kohhran point an thla nge tizon Mizoram dung le wang an fanga India marchak state ta Mizo omna mun sang te Barmarama Mizo chena khuwa ten tloa kumsang kha zakwa somriat pathum Julaya Khovelpum Evangelist in to khomna Amsterdam po atel veni kumsang kha zakwa somruk pakwa tanga sang kha zakwa somsari pali ṭhenkhatte chuan Presbyterian Kohhrana rong abola kumsang kha zakwa somsari pali atanga kumsang rorel thu atlang au pui atangin Kohhranin na lom lo tana kumsang kha zakwa somsari paruka thole na thu a thila tang phei ka chuan Kohhranin a ruai talo kumsang kha zakwa somriat pakhat khan a omna Kohhranin a phuara chuta tang chuan Kohhran a chhuah santani athusil tuipui tu ta hian Mizo Evangelical Association info in sangkha zakwa somsari pariat atang khan anding tana sangkha zakwa somriat atanga vo in thleng hian rorelian hi how tu ber chairman ania Kohhran anin vo alona a Kohhran pa ngai angvekin anin rel bola in thlun khom na thatak an nei ni General Assembly chu thunei tu sang berania General Headquarters Aizola anda Sub Headquarters Churachan Puran neya Branch Rang Mizorama somli panga Manipura som panga vel an neya Barma apotle ma zong an nei vebok Assembly masaber chu sangkha zakwa somriat panga khan Churachan Pura an neya anu apo an nei zelani anin kai hruaina anin nga na ber chu rorel lian aziak ram nei tu thu thua ania ani hian le khabu aziak nual toa lapo engemaw zat a phua bok lal chung ko hian a hranin hlabu an neya an polami te phua avekani tin evangelist puitling pali an neya associate evangelist sompanga lai an nei boka lo nei lo vekan ni Mizoram Kohhran tual tauzi nga chuan an changtlungin anin thlun khom dana po a fel deuh ber ome ma se tun hma deuh khan thlur hnia an kaltani tirapol apat lei thanga chu iron namania barmaram vomhal khung khuan omlain tram hatla a beng khoi khuwa saila man pema chutan chen lai chuan silchar phai an runa zawlutin man trum khan nokiri chu tlei thanga na mana thatlawin akol zela tichuan nupuya nei tani amhing pum kholian tirale a unaw dang pathum an hringa anu le pa vomhal khunga khuwa an kirle nu kumsang khazaria somsari pariata tlira hi apiangani tlira pe nu hian an khuwa chu an tram le a ralwong khuwa an pema he khuwa hian tlira pa chu athi tang nge ni kumsom lai he khuan omlai hian tlira hi atlei rol ve toa changkan beisain aizola sipai bel no turin achung ten an tira
thlatung vela no nu in mison lamin lekha zir turin an soma heti aizola lekha zir chung hian anu nokiri chuan a thi sanani lower Pawl thuma pas no in biate khuwa zirtir tu na a thoka chuta chuan chong thloi nen anin neya champhai leilet turin an pem le a ruan tlang an oma khochira tanga anin dailo wangin zirtir tu na a thok bok ruan tlang atangin chonchim champhaya aluta kumsom ni pasari la ya khosa kumsang ka zakwa somli pasaria Manipur konpui khuwa pem le a kumsom sari pangami nin kumsang ka zakwa somnga pani khan athia konpui thlan mola phum ani fapa pathum ashingani klira hi palian lem lotak fit nga le inchini vela sang pasanghet deu ngau tak mui bom lian deu mitmeng za om tak anu vai ani boka narngul dik le thatak bob ko lam deu ani atuan ranglem lo na a patai matak ania thu soi thiama soi tur ani lo na in oyom taka soi chi ania athu soite a bob loka lak rem chang omme ulawa chak chuak thiam ania thilti ho na tlom ngai theile ho tu te zai thiam mi rual kom thiam tak ani zakaya Pawl zakai thanga hi kumsang khazakwa pariata lamzola pianga chutatang chuan mongzol rabung le aidu zola an pem zela ama hi palian vaklo fit nga ya sang hret chau pahang lam felren ron thu soi thei tak pafing le thil ti thei ve tak ania mitlom ngai le huisen takani ziak le chiara thiam zat chau na a sum de lam a thiam le thung kumsang khazakwa somthum pani vela tangin thlarawa lomna anei chana Presbyterian Kohhran oma ma se thlaraw lam nola a hriat awangin UPC a pakaya reilote ya pastora tanga zakaya hian mangai rongbolna henghun layan ti thin hian alung len viawa a omna UPC Kohhran chu hlimna pom Kohhran ni ma se zakaya lung len zong mangai na rong kai chi chu an pom si lova chu wangin lung oilo na po nei chuang lovin a chua san le ni ama hi zol nei lam chi dewania mi thil ti bote hi arutu asha thei riau maya an ruai fo thinani tin a haute nen chuan na tho zai relovin an nei chu an chen tlang ngata an tlak cham vele khonge ka han wak chuak ange atia ajin chuak loka cheng ṭhenkhatte hi a hon mai thina mi ta rukla ni silo an chen ho le ngara an nei lo vele a wak chuak le mai thinani azirtir na te chu tuna chuan mi khual le mi cham mai kan ni tolawa mi thiang lim tenen tual khat le chung khat kan ni ta e ti in Krista thi na thi to a thole na po trom pui tu te tan chuan kumsang lal ram shan hangai tolawa a om chuang hek lo ti te Polan van thum na mewa lak chho nia ain soi awangin keni po paredi sa om kan ni ti le adang te ni dan zong zong chu Krista a kan zo fam kim to wangin dan chu kan naw ani khonga ina po kan chang to bok atia thlarawa tanga adona ni chuan engpo ti an hnia lawa zu le sachen te mola zu hun te ku sang man te se chun le khuang choi thleng te po in an mang zelani chung huna chuan chai hla te puma zai te le tlang lam hla te an sa mola ten chai chuak thina sap dana kan choi moi atul chuang lo kan nam danin kan choi moi ve mai turani ati pathianen rem ti nia anrin phot chuan no pui pasal thua engma ser an nei lawa cholni bi kan nei hek lawa an tong trai ngai bok hek lawani zakaya chu kum somnga pakhat mi ni in kumsang kha zakwa somruk pakwa khana thia azirti na le apol te po zoi in anzui ralvetani